Muraho neza abandi mwiriwe nshuti bakunzi ba Mahoro News TV, twongeye kubahereza ikaze muri aya masaha, twongeye kongera kwinjira mu makuru yacu nk'ibisanzwe, tuje kureba update zigezweho muri aya masaha kugira ngo tuzibagezeho kandi ku buryo bwihuse tudatinze, aho drone zigeze kuri 5 za M23 zongeye kwataka bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo, ndetse zikaba zibavuze umwe, ndetse abenshi cyane bakaba bafashwe matekwa. Ibindaje tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Ni mu gihe kandi anga rwose imirwano yongeye kuba igenda itungurana ku buryo bukomeye cyane ahanga Kamanyola, abarwanyi ba M23 bikavugwa yuko abenshi baje ko bagenda nanone bafatwa matekwa kuri uru ruhande, bivuga ngo ni kimwe bamwe barafata ahandi, abandi nabo bafata ahandi ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi kuri uyu wa mbere ngo imirwano yongeye kuba igenda isubukurwa muri Muramba mu gace bita Walungu rwose muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivuga yuko M23 yongeye kwisasira bikomeye cyane abacancuro. Ibindaje tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Ku rundi ruhande kandi ahanga amakuru arimo kutugeraho nuko Actualitique yaje kuba igenda ishyira amakuru hanze akomeye cyane, aho imirwano yongeye gutangira Kamanyola ndetse nahangaha rwose Murambo mu hagati y'abarwanyi ba M23. Ibi nabyo turabigarukaho maze ngende ngusobanurira gatanu kuri kagenzi kako. Reka twinjirane muri aya makuru arambuye, ngende nkubwira uko izi update zifashe ndetse n'uburyo zihagaze kugira ngo tubashe kuba tugenda tubinyuramo ku buryo bukomeye cyane. Ngo nanone kandi ngo drone za M23 zigeze kuri 5 zongeye guhanurwa bikomeye cyane n'ingabo za FDNB. Biri kuvugwa yuko ibingibi byaje ko bigenda bibeshywa, ariko ntabwo ariko kuri guhari, ahubwo hari drone 5 za M23 zatatse bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo muri teritwari ya Kirundo, ndetse bikavugwa yuko yewe matekwa zaje kuba zigenda ziba nyinshi, aho bikomeje kuvugwa yuko M23 yiyemeje ndetse yafashe icyemezo cy'uko iyi teritwari igomba kurara mu biganza byayo. Ni nyuma y'imirwano yahereye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 10 z'ukwezi kwa munani 2025, ariko na n'uburura cyambikanye abarwanye ba M23 bakomeje kubagenda barwana umuhenerezo mu rwego rwo gushaka kurarana ndetse no gufata bikomeye cyane iyi teritwari ku buryo bukomeye cyane. Munyemerere kandi twinjirane ngo ahangaha ngo ariko kandi umuvugizi wa Kivu y'Amajyepfo rwose Didier Kabi yaje ko atangaza ko FARDC ndetse na Wazalendo ubu ngubu rwose bavuye ahanga muri Muramba ndetse na Kaniyora, aho biri kuvugwa yuko mu rwego rw'uko baje kuba babona ibitero by'ubwiyahuze M23 ishobora kuba igiye kuhagaba ndetse ikaza gufata yewe byeruye abarwanyi, ndetse kubwo bavuga ko yuko ibikoresho byamaze ko bigenda bibashirana, batagifite ibikoresho byo kurwana harimo amasasu ndetse na antibale, yewe ibyinshi byamaze ko bigenda bishira, ndetse zimwe mu modoka zagombaga kubacyura zikabapfiraho, ibikaza gutuma bagira ubwoba bukomeye cyane, ndetse bafata icyemezo cyo kuva muri ibi bice berekeza mu mujyi wa Uvira ku buryo bukomeye cyane. Munyemerere kandi twinjirane ahangaha, aho bivugwa yuko kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru mu gace bita rwose Muramba hongeye kubera imirwano idasanzwe, imirwano ya kasamutwe muri Kivu y'Amajyepfo. Birumvikana aha niho abarwanyi ba M23 bongeye kugabwaho ibitero n'ingabo za FDNB, aho bivugwa yuko rwose zaje kuba zigenda rwose zibakoramo akazi nyuma yuko bari bamaze kuba nanone bava mu bindi bice bigiye bitandukanye abarwanya ba M23 bari baherereyemo, bakabona ko batsinzwe ndetse bahitamo ko bagenda bataka muri iyi teritwari ya Muramba bakoranamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse biza kuba bigenda birangira rwose abarwanyi ba M23 bakijijwe n'amaguru nk'uko bikomeje kuratangazwa n'ikinyamakuru Congo News Okapi, kikaba aricyo cyaje kuba kigenda kibishyira hanze ku buryo bukomeye cyane. Ku rundi ruhande kandi amakuru atugeraho nuko Actualitique yavuze ko cyangwa se
ariyo yaje ko itangaza imirwano ko yongeye gutangira hano nga Kamanyola ndetse na Fizi hagati y'abarwanye ba M23 ndetse na Wazalendo ku buryo bweruye ndetse bigaragarira na buri wese. Bikavugwa yuko rero iyi mirwano yaje kuba igenda ihabura abarwanye ba M23 intare za Sarambwe abari biyemeje guhangana ndetse no guhagarika ibitero byose bishobora kugabwaho n'abarwanyi baturutse ku ruhande rwa FARDC aba FDNB Wazalendo ndetse n'abandi rwose, ariko bikaba bije ko bigenda bibakoraho ku buryo bweruye kandi bugaragarira buri wese. Hakaba harimo hibazwa ngo ese haraza gukorwa iki mu gihe abarwanyi ba M23 baraza gukora ibitendo bagashigika aba barwanyi ba FARDC ndetse na FDNB ikomeje kugenda ipresenta ku mirongo y'imbere ku rugamba igaragaza yuko igomba guhangana bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za M23 ku buryo bugaragara cyane. Ariko hagati aho ndeka mbabwiye ngo umwibuke gukanda subscribe, share ndetse na comment hano kuri Mahoro News TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nkubwira ngo jye mwari mukomeje kubana nk'ibisanzwe ni The Boy 1 250 nkubwira ngo ciao ciao.